गोंयच्या जनतेन गेल्ले 3-4 दीस पयले की गोंयचो मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हे गोंयभर सध्या भोंवतात आनी तातूंत भितर तांणी विकसीत भारत जो तांचो कार्यक्रम आशिल्लो, तो तांचो प्रोग्राम आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेचो, ताज्या नांवाच्या अंडर ते गोंयभर प्रोग्राम्स घेतात, मिटिंग्स घेतात. वी हॅव फायल्ड, काँग्रेस पार्टी हॅज फायल्ड एन कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर of the election commission of India, the collector and returning officer for North Goa. आणि आमी डिमांड केला की इमिजिएटली ज्यो परमिशन्स दिल्यात त्यो सगळ्यो कॅन्सल करच्यो आनी तांकां आनी हाजेर परमिशनां दिवची न्ही. आमचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट इट. कोड ऑर्डिनरली लागता, एक पाटी कोड लागता. सरकारान तेंचे प्रमोशनाचे कांय करूंक जायना. सरकार चलोवपा जाता, प्रमोशन करूंक जायना. हांव कित्याक सांगता प्रमोशन? दे आर प्रोमोटींग विकसीत भारत. गांवान गांवान वचोन प्रोमोटींग विजन ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वीच मिन्स नथींग मोर दॅन प्रोमोटींग योर पॉलिटिकल पार्टी, प्रोमोटींग योर पॉलिटिकल आयडियोलॉजी, प्रोमोटींग योर लीडर. एंड दीस कायंड ऑफ मिसयूज of government machinery for this kind of programs for political benefit, once the code of conduct comes, cannot be done. I aikla ki permission gayle mon. We will ask for a copy of this permission. And how can election commission give this permission when it is clearly a promotion of government projects which needs to stop? Because once the code comes, these kinds of promises, assurances, nothing can be done. It's a full stop at that point. Second, तुम्ही पळयले आसतले केन्ना हे विकसीत भारताचे प्रोग्राम चालू आहात ते बीजेपीचे सॅश घालून, स्कार्फ घालून वयतात थिंगा. एनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट फंक्शन आहात तेन्ना नोबडी पुट्स पॉलिटिकल पार्टी. अ गव्हर्मेंट फंक्शन इज न्यूट्रल बिकॉज द गव्हर्मेंट हॅज टू बी न्यूट्रल ऑफ एनी पॉलिटिक्स. And you cannot wear party bands, party scarves, party shawl. They घालूं जायना. And in that also third party admission of new members कोत्तात. It cannot be political this, because then you are using and misusing government machinery, government funds during code of conduct, which is completely wrong. आमचे पार्टीन protest केला. We will get the details. If necessary, we will go to court. तुम्ही म्हणला आता फ्लायंग स्कॉट दवरला. लोकां एडवायस दितात तुमी 50,000 मायज तुमी बोर्सान दवरनाकात. हे स्क्वॉड कित्याक? कोड लागला. आयज आतां पळयला की एक्सायज ऑफिसर्स पासून तयारी केला चॅक करपा आनी सोरो वतात जाल्यार म्हणून पळोवपा, चॅक करपाक. कित्याक? कोड लागला. आनी तुमी लायसन्स मारून सरकाराचे प्रमोशन युजींग सरकार, मिसयुजींग सरकार तुमचे पार्टीचे प्रमोशन करूंक जाता? This is wrong, and you can't level, and election commission cannot allow unlevel playing field. It has to allow level playing field. And if the election commission has done this, it is wrong. We will tell them to stop it or revoke it. If they don't, we will have to go to court. तुम्ही म्हटलं की विकसित भारत ते बीजेपीचे बॅनर जे गव्हर्नमेंट आणि बॅनरार करतात ते बीजेपी बॅनर. You are, it is supposed to be a vision of central government. And you are using machinery of the state government. What is Vikasit Bharat? Is it a BJP poll propaganda? Or is it a central government? You are telling what are the schemes of the central government. You are taking officers, you are making assurances over there. Color doesn't change by wearing and not wearing a scarf. It is central government. Vikasit Bharat was launched by Prime Minister. Was it launched as a program of the BJP party, or was it launched as a central program? So when it's launched as a central program by the government of India, it can be anybody, the Prime Minister, anyone. It's a central government program.